Thlir tu te chi bai ole na shwai tlangi kani a tun hnai chanchin July ni som pariya ta changa July ni som ni paruk in kara ko shan nong bona chanchin ilongai thlang u sang hi som ni panga beirwal thuzir pathian ne na hlanna nei ani July ni som ni panga sang hi som ni panga zir tom ni jing khan BCM Hall Headquarters Office Serkona kumin sang hi som ni panga a beirwal thuzir tur ko shan ti chu Reverend Dr. H. Lal Thamwana General Secretary in pathian ne na hlani na tlangzar kumin beirwal thuzir hi mishang shagin thupui chanin semin anziaka July som omin September ni khata changa ni som thleng zir tura ba sai ani thuzir chung hian pathiani voi khat omin pathiani jing in khom sarmonatan ka shanti thubuya mantum ani a tuna hian pastor bial shong shanga thon chwa turin ba sai mek ani thon chwa felani huna mani loina twal chung ko shena bukhathi cheng somli in le thei ani ang July thupui July pakhatna kaushan omzia le ni na July pahni na kaushan in real boldan July pathumna kaushan kalphung July palina BCM dinani dan July pangana BCM danglambik na July parukna kausanarin omna le nge na nisari thakwa sanghe somni panga hi Sunday zingani angin sarmon thupuetan kaushanti manani ang July pasarina BCM thurin shachian July pariatna BCM impum khatna July pagwana BCM rungbolna achan hauthiam July somna kaushan le thilpek ti te ani GKP Day voice samsari le palina man ani don July ni somthum sanghe somni panga ni lai ni chalai Christian Paul GKP din sampaphak voice samsari palina ani a kumin GKP Day thupui chu danglam lo ring tu Jeremy abung som pasari changsari achanga changriat ti ani ang GKP Day hi kumtinin member 10 ur sun takin an mangchina unit tam zok chuan jingkara social service ti in wantlang hunle biakin le chevel identifier zanlama MGKP achanga program don sa angin unit tina GKP Day lomna inkhom ur sun takin an nei chena ni GKP Day a hian MGKP achangin chongchai thupui don sa ani a kumin chongchai thupui tan pakhatna kumsang ni somni panga MGKP ro rel thupas te chataka pathian ro puina tura kan ti hlotlinge theinan pahni na MGKP ro rel sangni somni paruk dol tu tur longtlai not pastor bialtan pathumna ruihlau ngai teli azwar tu tenan sim theinan palina GKP member ten shiselna chatak nei chunga rongbol na hna kan thozel theinan pangana MGKP youth center malangna chaktaka kalpui zelani theinan kumdanga po an lo ti chinangin MGKP shwai tu te chuan somna an muangle MGKP executive committee in ro manna siamangin GKP Day a hian unit shang shanga hetiang hian an fe chhuak le don ani GKP Day sanghe somni panga upa RL biak zwala president hawrang unit hawrang biala tlangbal nun fela nulanan silal muan kimi executive committee member tenan choi omang pu Jeffrey rimrota vice president salem unit lunglon bial Reverend F. Zawin Khuma, Secretary, Chief Peer Unit, Chief Peer Bial, Rongbol tu Changte Zaw Mangaya, Executive Committee Member in Choi Umang. Rongbol tu F. Lorin Nunga, Executive Committee Member, City Church Unit, Aizo Central Biala Hunang Mangang. Rongbol tu P. Silal Biak Dika, Finance Secretary, Cherlun Unit, Cherlun Bial, Tlangbal Silal Biak Nunga, Executive Committee Member in Choi Umang. Nula Grace Lorin Diki Chaser, Lunglon Unit, Lunglon Biala. Tlangbal K. Rem Kima, Executive Committee Member, Theriat Unit, Theriat Bial. Rongbol tu Joseph B. Zirsang Zwala, Executive Committee Member, Model Unit, Nathial South, Bial. Tlangbal Pechik Rem Kima, Executive Committee Member in Choi Omang. Rongbol tu Chansin Moya Fanai, Executive Committee Member, Bazar Unit, Nathial Bazar Bial. Tlangbal K. Rin Moya, Executive Committee Member in Choi Omang. Rongbol tu Lalbiak Nia Chakchwak, Executive Committee Member, Electric Unit, Nathial North Bial, Rongbol tu Vilarin Zwala, Executive Committee Member in Choi Omang. Pupi Silal Mangaya, Executive Committee Member, Lamchuam Thum, Howlong Bial, Tlangwal RL Ruatfela, Executive Committee Member in Choi Omang. Nula HL Engliani, Executive Committee Member, Bazar Unit, Zobok North Bial, Roni Lalrin Moya, Executive Committee Member in Choi Omang. Rongbol tu HL Ruat Kima, Assistant Secretary, Choi Pui North 1, Choi Pui North Biala. Pu B. Vanel Duat Puya, Executive Committee Member, Thingka Unit, Longtlai North Bial. Rongbol tu Vilal Engvara, Executive Committee Member, Bethlehem Unit, Longtlai South Bial. Tlangval Vanel Ruata, Executive Committee Member, Harmon Zemabok South Unit, Zemabok Bial. Rongbol tu Kelal Shuaitluanga, Executive Committee Member, Tanshil Unit, Luangmal Bial. Tlangval Rem Puya Kyangte, Executive Committee Member, Kanan Unit, Lunglon Bial.
Tlangvalem Silalwat Fela, Executive Committee Member, Shalom Unit Lungnon Bial, Upa Zedila Nunmoya, Serkon Unit, Serkon Bial, Serkon Unit Ahuna Mangang, Upa Kilal Duoma, Maria Unit, Rasiveng Bial, Nulanan Silal Muan, Kimi, Edentar Unit, Bazar Bial. MBMP Shwai Tuten, BMP South Vanlai Pai Bial Antlo. Mizoram Baptist Mi Papol, MBMP Shwai Tu Tetsuan, MBMP in Khompui Sang Nisumni Parukdol Tutur, BMP South Vanlai Pai Bial Chu, July Nisumni, Sang Nisumni Panga Patiani Manginantlo. MBMP Changin President Songro Lura Chongtu, Secretary Reverend H. L. Faxwala, Finance Secretary Pu Vanel Peka, Senior Advisor Upa RL Tiang Himale, Executive Committee Member Puthang Liana, Pu F. Zaukhuma, Pu P. Siram Din Liana, Pu P. Silal Ngai Sangale, Rongbol Tu Lun Sang Zadeng Le, Rongbol Tu H. Silal Shwai Thangati Ankalani. Patiani Zingin Khoma, South Vanai Paya Kawishan Panga in Chendarin, Kawishan Hoti in Khom Puitling Tura Fuina Hunan Manga, BCM Sikul Venga, Longbol to Zongro Lura Zong Tu, BCM Vanai Paya, Reverend H. L. Fagzuala, BCM Area La Pu Vanel Peka, BCM Veng Puya Rongbol to Zedilan Sangale, BCM Bethala Upa RL Tiang Himate Anni. Sunhulama in Pol Hona, Biale Unit BMP Tanin and Nea, in Khom Puidol na Konga Hill Shule Puimbotian Sui Hawani. MBMP Shwai Tu Tehan in Khompui Dol to Champuina, Cheng Noisom Pariatsu in Khompui, Organizing Committee Kutan Lan Halboka, Ma a Noisom and Low Pek to Nintihan, a Vain, Noisom Ni Pariat and Pek na Ania, a Vain in Khompui Dol Nan Han Seng Noisom Lip at Ni Pek and Tum Ani. MBKHP Shwai Tu Ten, MBKHP Jopin Center and Law. MBKHP Shwai Tu Tetsuan, Sang Hisumni Panga Planning nga Anlauda, MBKHP Jopin Center Tloni Se Ti Anlauda Angin, MBKHP Shwai Tu Tehi Group Lia in Chenin, Group Khat na hian Anlautlo to a, Group Ni na hian July na Sumni Pali, Sang Hisumni Panga Ningani Khan, MBKHP Jopin Center Venglai Lungle hi Antlole Ani, He Hun Hi Upabi Sing Pari, Chairman Grace Society Board in Akaishwaya, MBKHP Shwai Tu Tein Melshia Tirna PHS Lalmuan Kimi MBKHP Executive Committee Member in Ane Jopin Center Lama Thoktu Te in Melshia Tirna Nulalal Din Thariral Te Project Manager in Ane Vetunga Thoktu Te Achangin Report Shanghai Thagani a PPC Lal Vobi Ki Vice Chairman Great Society Board in Chongtrai Sakna Hun Mang Ane Project Coordinator Pilal Nunzambi Songtu in Tusoin Nein Upa Kilal Sangliana Senior Advisor MBKHP in Fuina Tutoy Soya Zona Lesana Hun Manni in Hun Lok Tlak Tagan Mangani He Hun Hi Pivilal Nunziri MBKHP Executive Committee Member in Chongchina in Achin Ani MBKHP Shwai Tu Te Changhian Upa B Sing Pari Vice President Upa Kilal Sangliana Senior Advisor PPC Lal Vobiki PPC Lal Tlantangile PV Lal Nunziri Executive Committee Member Te Ankalani BCM Edentar Search Hipa Music Seminar Le Crusade Nei Ani BCM Edentar Search Hip Kaushana Worship Committee Le Kaushan Committee Board Sain July ni Som Pasari Ajangan ni Som Ni Sung Khan Worship Seminar Le Crusade to Lotling Takanei Ani Speaker Atan Longbol Tu Sila Nunpuya BCM Bazar Veng Lungle Sukman Ni In Bazar Pastor Bial Zaipol Tinanchol Ombok He program a hian tual chung Kaushan Zaipol Baka Search Hip Pastor Bial Zaipol Ten Zai Rongbol na Anei Bok Ani Music Seminar a hian Drums Walk Dan Bass Per Dan Keyboard Tum Dan, Khuang Ben Dan, Sang Khoi Dan le Zaipol Opek Dan Tele Thil Ti Shang Shang Zir Ani a Kaushan mi puiten Lok Thakan Ti in Nuaman Ti Hle Ani Worship Team Zau ni Law mi puin Zanbau Kan Nei Ve Thu Te Worship Team Ang Thawa in Boa Sek An Mamo Ve Na Lai Te Soi Rik Ani Boga Music Seminar le Crusade Hian Pathian ni Zan Thlenga O Ani Nikhat O Zirtir to Training Nei Ani July ni Som Pakwa in Rin Ni Khan AICS Zirtir to Thok Lai Te Pualin Nikhat O Zirtir to Training Nei Ani a AICS Zirtir to Te Angal Kim Hle He training a hian Professor Dr. Vanal Shwaye Institute of Advanced Study in Education a Principal Law ni Tole Mizoram Education Commission Member ni Mekso Zirtir na Petu Resource Person ani a Zirna Sangzo College Level le Asunglam a Zirna Kalpui Dan le Zirtir na Inakentil le Kai No Shang Shang Te Zirhau ani Electric Pastor Bial Lung Leiten Bial Media Sport Hunan Mang
July ni som pakwa chang ni som ni sang ni som ni panga inrin ni le pathian ni khan chuke pi electric pastor bial lung le ri chuan plan an ne angin bial meet le sport hunan manga July ni som pakwa sang ni som ni panga inrin ni chuna ke lian to na hola sports item shang shang mangin inel na an ne ya zanlama BCM biakin electric venga mi dan mangbok ani July ni som ni sang ni som ni panga pathian ni le ngin mi thian mang chun zum ani Mi ta hian BLOB atungin rongbol tu Junila Tanzawa Vice President rongbol tu PCL biak deka Secretary le pu zongmang isang chak chuak treasurer te speaker ni in thupui chungril takna sam number somnga pakhat na chang ruk mangin thu chang ngai thak ani Pathiani zinga MGKP Vice President pu Jeffrey Remruatan MGKP IO in se baibuk na le MGKP malang na shang te suin huna manga MGKP Executive Committee member pu chang te zongmang ya na choi ani Pathiani chunwa MGKP malakna real rushisel in zirti na hunman ani a resource person tan BLGKP senior advisor upalal mal soma suman ani GKP electric pastor biala hian unit pali GKP electric veng unit GKP gosen unit GKP farm veng unit le GKP samari veng thang unit te an oma member sang khazariat somruk paruk an mek ani kumina hian aya upaza in zirti na nein ma an lamek bok ani GKP mission veng thang pastor bial in tokhom na nei ani July ni som pakwa chang ni som ni sang ni som ni panga chung khan GKP mission veng thang pastor bial in tokhom na hun nei ani a speaker a hian GKP secretary Reverend F Zawing khuma mangin thupuya in hlanna rombung som pani chang khatlan ani in tokhom mi aizol khuchunga bia GKP shwai tu dele aizol area GKP shwai tu ten antel puiba ka MGKP executive committee member achangin rongbol tu Joseph B Sangzwala pu ke lai shwai twanga puroni larin mo le tlangwal vanel ruata ten antel puibok GKP mission veng thang pastor bia lai han unit panga omin capital church unit tlangnuam unit maubok unit lim unit le shalom unit te omin member hi zakwa somni pakwa anni MGKP Real Rushisel in Zirtina subcommittee meeting nei ani. Real Rushisel in Zirtina subcommittee meeting voin ni na chu July ni somni pakhat chang ni somni panga thorchen ni zana nei ani a he huna hian malang na turatan ruam man na ansiam to te bozui dan to relin mitam takin hlok na anlo mu theina theitop chwa malak tum ani malang na turatan na ruam man nan siam te reels in ti siang na buat sai slogan writing competition Real Rushisel hapta nei talk show buat sai MGKP malang na hi chataka bozui turin bial le unit te kaninge na hlong na changcheu turin do sanga kanin lane Ramthar lunglei worship committee buat sai in zaigut puinei ani July ni somni panga chang ni somni pasari sang ni somni panga zirtom ni zana chunga pathian ni zan thleng hian BCM Ramthar lunglei worship committee buat sai in BCM Ramthar biakina zaigut puinei ani a speaker atan worship director Reverend Kelun sanga chuman ani zaigut pui hi zirtop zana chanin opalal ramlian kol ni in khom kai shwaya GKP male voice nula sil ngai sangi tlangwal jail shat puya ruthi dal chantluangi zore makhyang tete ba ka zaipol BSI lunglei south branch standing choir le BCM Ramthar Kaushan zaipol ten fangna hlasa in Reverend Kelun sanga worship director nena changin shathia ma fakin zaira u sam number sumli pasari na chang sari ti thupuya mangin thu changai thak ani a fangna inkho ma hian malzai male voice live band standing choir zaipol fangna hlan tu te BMP BKHP junior GKP le KMP zaipol te baka guest artist zore makhyang te le Esther namte te anzai ani fangna inkhom mi pathian ni zana achiakang BCM Shillong Kaushan somna BCM Shillong Kaushan te chuan November ni thum sanghe somni panga hian an Kaushan Golden Jubilee an lomdona Golden Jubilee pual hian la in phasiang nan bol saidona thuli hlalama ton shat nga le miril tak tak te tu ma in thashung laba Jubilee pual la in phasia ka hian tel cheu tu in so mani lomam pakhat na dong tu hena cheng sing khat le citation pek ani anga hengba ka hian consolation prize mi panga hena cheng sang khat cheu le citation hlan ani bokang Last date of submission September ni somthum sangni somni panga submit na tur bcmshillong@gmail.com contact number 8729979457 BCM Shillong Kaushan lo loi te zong te phei chu Golden Jubilee lom na hian ngai pui mo atel vek turin an som bok ani Diamond Jubilee lom na atel tur som na
BKHP Veng Hlun Unit Lunglei te chuan August ni som panga sang ni som ni panga ni nga ni hian an unit Diamond Jubilee alom dona he huna hian BKHP Veng Hlun Unit a member lo ni to hmundanga omte po telvek turin an som ani mission inkhom pui nei ani don July ni somni parukatang ni somni pasari sang ni somni panga inrin ni le pathian ni mang hian vareng te pastor bial te chuan mission inkhom pui voithumna BCM Town Church vareng te an nei dona caution le mission ti thupuya mangin upa HL yan tluanga lecturer Jubilee Bible School ramzau tlang ser kon chuan thu cha soyang mission inkhom puya hian missionary pu zaunun siama Bhutan field nulal ruat kimi changte Bengal field Nulati la rochari Maharashtra field te an local dona anni baga hian zai thiam rin hlui tlomangin inkhom a piangin zai rongbol na huna mangdon bok ani Asher training nei ani July ni somni pahni achanga ni somni pali sang ni somni panga ni lai ni zana changa ni nga ni zan chung khan zantin BCM modern tin question this one an biakina Asher training an buat sai he huna hian pulal ram wan sai lo le achante mi panga BCM Gilgal Theriat chu trainers anni Evangelist rongbolna BCM North Khobung Champhai Bial rongbolna BCM recognized team logo speaker rongbol tu anjulal machwana fa nai te chuan Sunday voithum mangin July ninga sangni somni panga achanga July ni somni sangni somni panga thengkhan camping le crusade an neya hemi chung hian camping voili an nei mana hetiang hian campers an lut ani shwai tu camping somni pali wantlang camping voi khatna mi somli pahni wantlang camping voi hni na somruk paruk KMP camping zapanga Caution members hi zathum somni velan ni a pathian na tho anasa in pathian ramathling na sahle team member pariat ankal ani team logos te hian July ni somni paruk achangin BCM Emmanuel tlabunga camping an sunzom le don ani Invaders for God speaker upa PL Sanglura BCM Electric Veng Lunglei Social Concern Committee buat sain ruhlo ngai pol camping July ni som panga chang ni somni panga sang ni somni panga chungin Invaders for God team te chuan rongbol na hunan manga he camping a hian ruhlo ngai camper somli panga lutin July ni somni paria sang ni somni panga theng follow up program an neyang Zabiza Ministry speaker upa Zidilal Thansanga July ni som sang ni somni panga BCM Sakordaya ruihlo ngai te pualin chanchwana camping voi khatna chunei ani a chanchwana camping voi hni na in chunzom le ngal ani a camper som pariat an lut ani Ramthem rongbol na chanchin lo ngai thang u Bhutan field July ni som pakha sang ni somni pak nga khan Baptist Church of Bhutan BCB youth retreat nei ani a BCB caution shang changin chalai member tekal khomin hun hlok taka manani a retreat speaker atan pu David lerem ruata missionary ni in thu cha voi ni ngai thak ani Bible quiz games le special item shang tanin he hun ni hlim takin an mang ani July ni som pasai sang ni somni panga khan Shillong nu ho tele Bhutan nu ho ko shang te joint seminar man hawani a he huna hian gelepu achangle Shillong achanga ko dang nu ho tekal khomin hun hlimom takan mang ani Baptist Masih Mission July ni som pariata changa ni somni sang ni somni panga chung khan BCM Nathial Bazar Pastor Bial Mission Committee in Masihi Mission rongbol na achanga ringthar nei tele Masihi Sangati Nathial le thiltlang te pualin BCM Biakin Bethel Nathiala Mission Crusade wasaya speaker Reverend Israel Remtloanga Director Baptist Masihi Mission man ani a member te ankal cha in hlung takin hunan mang Inrin ni chunhuwa Nathial khopui chunga Pastor Bial Pathum Bial Mission OB tanen Masihi Mission rongbol na le Masihi Sangati din hun sha na hun manani a Bial Pathum Nathial Bazar Nathial North le Nathial South achangin Bial Mission OB te ankal chalea January achanga June sangni somni panga chungin ringthar zanni somruk pasari an nei to ani Upper Assam July ni som pakwa achanga ni somni khan United Missing Baptist Church UMBC chuan annual Sunday School Conference voihni na an manga upa jail ro kima missionary the speaker ani mi za somria ta changa mi zani inkar palai riak lutin hun chatak an mang ani kumin sang hi somni panga April changa June inkara ringthar nimphum mi za somli pali omin July ni somni sang ni somni panga khan SBA Association na kaushem pakhata ringthar som pani nimphum ani bok ani
Arunachal Westfield July ni som pathum sang ni som ni panga pathian ni khan ABA Capital Pastor Biala Field Director 12th Hong Ocean Club Program ni chun som le ani a apatali Baptist Church Itanagar ura a hunan manga naw hlan na nei naw panga an hlan ani July ni som pakwa sang ni som ni panga indri ni khan ABA Capital Pastor Biala 12th Hong Ocean Haute Pualin Music Training apatani Baptist Church Nahar Laguna ni ani a resource person natan pulal zomlian sai lo le pulal biak de kate man ani training aron kal hi mi sumli pariat ani a hlotling taka hun man ani Arunachal Eastfield July ni sumni paruk achanga ni sumni pasari hian Tirbin Muna School Yama Bangko Mission School zirtir tu mi pariat chu an principal Piro Sang Zwali zongte hovin ringlo khwa sago kholama outreach le prayer walk nei nan kala sago hi Tirbin achanga kilometer somnga panga ala ani inrin nia piri le sago khwatlo in hun an manga pathian nia ero kan missionary pulal fak omatlang te omna sadi khwa a aning khom thungang July ni somni pasari sang ni somni panga chunudar khata United Galo Baptist Council UGBC Women Department Noya Basar Area Joint Fellowship chu TBC Basara ni ani a speaker hi pulal fak omatlang te missionary ani hetiang hun hi thlatin nei chin ani Assam Field July ni som pariat sang ni somni panga zirtom ni khan Boro area Edenbari Baptist Church BBCA Sunday School Teachers Training nei ani a he hun mang tur hian kaushan shanga chungin mi som thum panga viran kal khoma speaker atan Reverend Kiral Monpuya Field Director manania hun chale hlok thak takan mang July ni som pakwa sang ni somni panga inrin ni khan Boro area Edenbari Baptist Church BBCA Workers Couple Seminar nei ani a mi som ruk pasari an kal khom theya Field Director Resource Person manania hun chale hlok takan mang ani July ni somni sang ni somni panga pathian ni khan Boro area thoktu ten kaushan patnia Evangelism program man ani a kaushan tan chanpuina thil peklan ani a thuchale special item te mangin hun chale hlok takan mang ani July ni somni pakha sang ni somni panga khan patki Julia nula bilal en kolilwa tur quarters third chu field director in pathian nin a hlanna ane shatir na kan han puang ange baptisma le naw hlan certificate registration number diglo chungchang Baptisma le naw hlan certificate tharber kopsang hi somni pathuma ti chwa Societies Act noya BCM in register na number diglo chhut kai pal ani a registration number diglo chwana certificate la chhuak tu le adong tu zongjong te chunga thupa kan choya hemi chungchanga hian a hnuai ngin na kan siam hi kaushan ten minjam sak the chuan thilomum takani ang office la min rang theyang berin baptisma le naw hlan na certificate siam dikna athara bua sayang athara chwa ma pek chwa chulna chuan athara chwa huna thleng thei turin a hlui pek chhun zomri ni se ti ani athara chwa huna registration diglo registration number 1 of 1980 to 1981 registered under the Societies Act of 12 of 1960 chuanna baptisma emo nawhlan na certificate dong to zongjong ten tol chung kaushan secretary ne na atharin an thleng theyang registration diglo chuanna certificate kaushan mi ten secretary ne na an thleng le tol chung kaushan nin leikhol sa ani chuan chung de chu atharin headquarters office serkon ES office aizol le ES office longtlaya te anrem chanangin a thlonin thleng theyang certificate thleng le lak chhuwa chungchanga kaushan secretary te nge in office door se anrem chang lawani chuan kaushan sil chuang le kha ne nge midang tir se ti ani registration number dik registration number 1 of 1980 to 1981 registered under the Societies Act of 21 of 1960 kar toble kar le lam program kan sha theite Reverend Dr. Lal Thamwana, General Secretary, July ni somni pasai sang ni somni panga pathiani zinga ramthar zai on lunglea hun mangang. July ni somni panga chunga ni somni pasai sang ni somni panga zirtom ni zana chunga pathiani zan srung hian Emmanuel Aizola Mission Convention nein hun mangang. Reverend Vanal Muan Kima AGS Service le Reverend R.C. Lal Thanzama Director Education Department July ni somni paruk achanga ni somni pasari sang ni somni panga hian tuiphai pastor biala rihlau do campaign nei nan swak dona tuiphai pastor bial chunga kaushan shanga insem darin hunan mang AGS service te hian July ni somni paria sang ni somni panga thojan nia thingsai le cher hluna BES school te ron tlo ho ngalin managing board te nen meeting nei ngalin rihlau do campaign an nengal bokang Reverend Kiral Sang Vunga Director Pastoral Department
July ni som pare ata changa ni som thum sang ni som ni panga chung hian Bangalore Delhi Guwahati le Shillong ko shen te tloina kal chuaka leadership training le achul dan ang zelin ko shen haute hunen hunan mangdon ani Reverend Lazarlian akhyangte July ni som ni pasari sang ni som ni panga pathiani zana BCM zo hnoi ko shena lalpa zanya sakramen abo sayang Reverend Joseph Vanalruata July ni somni pasari sang ni somni panga pathiani zinga BCM ser te kaushana Mission Weekend aman puyang puti ngak sanga July ni somni paruk achanga ni somni pasari sang ni somni panga zirtom ni zana changa pathiani zan thleng hian bazar na thial kaushana Mission Convention nein hun amangang Nulal Rammoi Thanglwa Secretary MBK Chipi Ruihlodo Subcommittee Member le Rongbol tu Joseph Larwin dika Pupuilung le Ruihlodo Campaigner te chu July ni somni pasari sangni somni panga pathiani chunnuwa zai onram thara Ruihlodo campaign nei nang kalang khati zong kha tunhnai chanchin July ni som pariat achanga July ni somni paruk inkara kaushan nungbol na chanchin kan ngai thlau thei te chu ani e